Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ka design ki riam yatho, baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai Moro, Shillong. Kublai pi baro ki Khubor hakimat minya phai menta ki Khubor na ke Jylla. Hakamir khandru turek Risaw arajar phosau hakapor kmaj phos teng minmit. Shikin ho ki hati cloud la penjulor yak yeng kisam ki jingthong jingtam ki dengkwai ki somaret ki tempo bat ki marab hagashnong panchiring kashnong kabahab ha southwest Khasi Hills district kubra markhap bakashnong phutkro. Ka yeng blasha penjulor haki hati cloud ka yeng jungba justice im. Ka Khasi Students Union North Khasi Hills District Unit Lingba ke Employment and Monitoring Cell Kilik Banyakendo yu Additional Deputy Commissioner Jangkri Boy District Uraja Brahma Bat Aitiru ikador khas kum Dawa ban pinkala ban pinbet yakurukom thongkam thongjam hakna trekam ba per ka sarkar khnamakan long ka khoi ka suba ba bamdan kanu jingle Shillong U Director Jangkatna Tourism uba Silding do ulakot Jylla hingga kinhon kinongnya kali tourist kebelatip kum ke All Khasi Meghalaya Tourist Association banyak keren pinbet yaki won ki jingdawa chongki. Hendrai ha kani ke Jylla shimala ban shimrai AA nama bagdai tang ki jinga plu jumut chwa hapadeng chongki. Kiseng bhalang per bakin thop yaga KSU ka FKJGP Hito HYC bakwe pak kiseng kami bantur syaka caka bapelong public hearing jaga company karkhana do bilat hagashnang wayajer. Hendai hakapor bakiseng bhalang kimur bantur kila syakhang lentino hakibrik bekerja ni ka company kumta kiseng bhalang kimtre syu banyepin ibor bakini gibriu bayo kami kenu kahuri hura. Kelapin pau jus ngauling ngo bahagani ke public hearing ke menta omdan pulen omdan magistrate de lapin apen ban de kiru pat ba ki bara de ki deng kiset de ke jing thmu ban bom naphang ki buan pinthot ka samla refinance wajri kubla syaji dangshan balet ki ya ulum everest menta kalhab ban penkrea bha yala de ke belaj asian benta hajing syahi kai pentibet ki ban salongshan Ka samla refinance wajri kedai bidang puli ke Bachelor of Science haka Botany Hasin Anthony's College Shillong. Dangshan kelami khmat ya ke Jylla ban kiyo ya ulum abi gamen usnat lum jang ulum mangkashang ubadan ha Uttarakhand. UMLA ke 70 North Shillong constituency uba Edelbert Nongrum. Ulit ikendo ya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ban penkan mau halo ke Jylla ke balong haka khandai trek ubanai naitung mentau snam arajar phosau kabadai na kabenta ban pinyeng kerdop bat bu nang pahara haulum jingtam ubadan halau mali kanang bakiri shim kabu kinam yok lat ban le ikam sni ki babonjat haunu ulum jingtam khamtam hakapor min met min yong menta paknya phai shiki Khubor nakari ka kinhon jakan National Democratic Alliance kladap ya pinbet ya jinga sam constituency hapdeng giseng ki bedan haga kinhon jangka na kabenta ke election assembly ka bansalong hajarkan kini kinhon kala pinbet bag BJP kenya khun ndu Pradli constituency ke AJSU Shpoli constituency ke JDU Adli bag ke LJP patkawe kini ke jinga pinbet jangka NDA kalong ban pintikna bagi deban yok bat ya ka borsin shar hajarkan Uklur ak film ka Bollywood Salman Khan ula syak berngam penyap bat la dawa pisa na haduk san klur tingka bat la suba ba kirunari ba berngam penyap kide naga kenhon jong Lawrence Bishnoi. Ya kini ke jing berngam la pen poiling ba ka Mumbai Traffic Police bat kirunari ba berngam kilong bakin penkut no ke jing keput yo Salman Khan ada usiu san klur tingka. La berngam balada umsiu ya kini ke pisa kinle khampalat baniu baba sidiki. Ka kinhun Menteri Sarkar jang ke Jammu and Kashmir kebala penya du Menteri Rangba Omar Abdullah kelashim ya karai ban kintu ya ke Sarkar pedeng bahkan penkelano ya ke Jammu and Kashmir sya ke Jylla bapura ka kinhun jang ke Menteri Sarkar ke New Delhi hakini khindiat sngi ban IT ya ke jing thok chu Menteri Rangba do kari Narendra Modi
Buat pedang kejinga kenat, pedang gijai benda meite, gijai benda kuki. Hendrai hagas ngi pale la penlong ika tamasa ke basisi en chisnam kamera hau chongba ha Manipur ke bade ka tamasa ke bantek song ya baro gijai benda ke besong basa ha kani ke Jylla. Ya kani ka tamasa la penlong hasana kunung barakang la utra hanong ba Impal. Maula usnam ke sarkar ke juai syuti hagas ngi penlong ya kani ka tamasa. Daki hajar no ikin thei la Turkish office jang ke CBI ke Badana Salt Lake Kolkata Bandawa bagi dia pendap no jing tokit halo ke jing syak bat bor bagi jing syak penyap jang ke doktor HRGK Medical College and Hospital ke jing ki Kolkata kadang ai biteng haduk mentaru ha ke bagi jing ki syang syak thanan jang ke doktor menta kala kinjo syak kesngi ke bakat saw. Ke Supreme Court kam trep ban pediang ke jing mudui ke Badawa bagi Election Commission of India ke ban penlong biang ke election haki Pyrthei constituency ha Haryana na balakin no bagadan ke jing thot ha ke EVM. Ki yang bisa balakli Chief Justice DY Chandrachud kala penmi ya ke hukum ba omla ban khangla ya ke sarkar bathamai bakan bam smai. Mentapak ngi pai shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Menteri Rambak Duk ke India, Narendra Modi, Penec Russia, Nadu Karpu Atre ke Risaw, Menishim Benta, Haka Jylla Bakat Ndrew Jongga Breaks. Kini ke Jylla ke Beningkong, Naga Benta ke Dekot Batamai Jongga Breaks, kata ke Egypt, Iran, Ethiopia, bat ke UAE, ke bidang syurung Dekot Bentausnam. Ke Breaks ke Kenhun jadi San Likiri, kata ke Brazil, ke Russia, ke India, ke China, bat ke South Africa, hari menta lawan penyesok sekiteki wepat kiri. US Kelapan ngat kendon a new senior field officer berim Jongkaro Vikas Yadav balakin no bude bedan kiti hakabanya sella ban penyap yu noilam ki Khalistan ugur pat wan sing panun lakin no bo Yadav udan kiti banya sella beruni khel gopta kumnu ban penyap yu panun Yadav udah senior field officer bo latre kum assistant commandant jang Central Reserve Police Force jang ke India. Ka Israel Defense Forces bagi Israel Security Agency kelapin tikna baklayok penpenyap winong yang da jong ka Hamas uyaya Sinwar ha Gaza. Yau Sinwar lakha ha Risaw ka kandai spa depoar refugee camp ha Khan Yunis ulapendap ya jing puli jong ha school ha Khan Yunis syuab pendap ya graduate ha Islamic University of Gaza. Ula syak camp ningkong haus nam ka kandai spa prapoar ha ka por budang arpos nam karta. Uday ula syak kem bunsin hak shipai Israel. Ula shimti kumunong ilam ka Hamasu hakapor budan hapatok. Kishipai kila kthong yu ula khamslam henre kimyo padai tat hakas ni balang bekiliyo ben penyap ya u. Ke US kila pengat kendon a nya arngut kinong India bat lakin no bekidai ke badan jinga day bat ke Houthi ban penyat yo ya ke penyang ke bana Iran na ke benta ban penmi pisa ya ke Houthi bakan hiatma ya ke Israel. Ke US kelabat lut kumba marchiteng kijing dan jing jangki ke bidan US. Present ke United States of America Joe Biden ulong bagajing penyap yo noilam ke Hamas uyaya Sinwar kedai kesngi ke kementam ya ke Israel bat kelong tek kum bijing kemen kinong Amerika hakapor ke yo penyap yo Osama bin Laden. Biden ulong bagajing yap jung Sinwar kedai kijing plelar penyekaran penbet no hapedeng ke Israel bat ke Palestine. Ka Pakistan kala khanglut ya baro ke school bat ke university ha Punjab province hadim maklami ke jinga ki ke bejur hadim la sapriang ke Khubor baladan ke khenna ke basyak bat bor ha jaka puli jangka ke badan ha ki thai mi ni jangka Lahore ka jaka bakham jur ke jinga ki ke dek bla tip kum ke Gujarat bat hangni unang apahara ulayap na kada ke jing pin ibo jagi samla puli tikit hilongi Khubor hakimat kimat khuble